Whakalawhalahi atu, hāni hatau tūlu tau wala tāla tutupu ke lātai moi a whiawhi nei. Whakamua kua manaki ai e whono ke pule ke liu whono whoki he aholotu he whahitapu nei. Kai nā kai la mahino ia ko e whono whawhasi pawaki, po ke whono ke tali atu ke he tahatohi ne tohia ai he toko lima e tau e ke pule. Ke whakangahua ai e wala ua flumaua he tohi whakawe ha Niue. Ilo ABC News ko e aho tulonto e whahitapu e kwa male. Ne tohia mo saini ai he tau e ke pule toko lima ko e tau lilifu ko Terry Coe, Vainga Tuku i Tonga, Olaf Jacobson, Crosley Tātui mo Stan Kaloni e tahatohi ke he whakatonu whono ko lilifu ko tongia walu pihingia. He tohi ole. Koe tohi ole nei, koe tohi ole ke he whakatu whono, he aho. Ke hea e whono e ke pule. Tunga ia he mailonga, tokalonga ia mutolu, kua ua tua i e whono, ne nākai whakahoko. Whono he aho hongo fulma walu, whono he aho ua fulma lima. Katoa tua i e ono whahi tapu. He aila whai whono ia, e whono e ke pule. Kai mua atu he mga aho nei, hakua hoko mai e ngā ngāo e, ke he atu Pasifika. Koe motu hatau tōru, tū viri o he Pasifika. Si muka lahi ke hoko mai foki e ngā ngāo e kia tau tōru. Ki sia e hanga ke lea. So koe manaha nei, ne ole whakalahi ke he whakatu whono. Ke tutu au loa he whekau e. Ke kau whakalata. Tuku tau ke he. Whakatangata, whakapolitika, whakaha. Kai o mai ke tūtala e whekau, e whakawhehangai ke he tau puhala, whakataitai, koe hingoa e tau mena ke tause. Si ko whitāni, he tause he whakatu whono, longa e tau mena ko mitoki. Ka koe ngā hua, he tau e ke pule, ke tokamata e whakatu whono mo hana ngā huanga, ke tūmau, e mui pui, ma whola he tau tangata, ke ua ni ke hoko mai e ngā ngāo nei, ke motu nei ko Niue. Mui tua ke he wala ua fulumaua, he tohi whakawe, ka molea e ono e whahitapu he mole mai he whono whakahiko he whono ke pule. Tō mai ke ai he toko whā, po ke toko longa atu he tau e ke pule, ke ole atu ke he whakatunu whono, ke hea ai taha whonoanga. Nā kai tose hifo he lima e tau aho, po ke nā kai lewa he molea e hongo fulu e aho, mai he aho ni maua ai e ole nei. Ilo ai foki kua fuakiangi whakahako he taha he tau e ke pule nei e tohi ke he whakatunu whono he aho tuloto he whahitapu e kwa mole, ato hoko e mtahola tūpō lā. Koe aho whleile he whahitapu e kwa mole, ko maua ai he tau e ke pule, he whono ke pule e tau pepa whono halau tolu ke whakahoko e whono he aho lotu he whahitapu nei. Ki loto he tau pepa whono nei, ua fulu la e tau huhu, kua manakia e tau e ke pule ki huhu atu ke tau iki pule. Nā kai whai kupu pulanga ke he pepa whakaholoanga whono. Kua whakamōli mai foki he tohi kupu he whahitana ki tupe ko Doreen Tiatanga, kua manakia e ke tuku atu e taha pepa whasiwasianga tupe whakalatalata ke he whono ke pule he aho lotu he whahitapu nei koe aho walu I a pelila. Mui tua ai ke he matawhakatu whono tohi ke pui he whahe malolo sino tau tahe a whihiwisi o onong fulma lima. Kua whakangahua ai e tau malolo he ulu whakatonu he whahe malolo sino ko e hukui ulu whakatonu mga ho nei ko Griselda Mokoia. Ke he tau puakianga mamafa ke lata ia mo lau tolu e tau pāsese ne he hoko mai ai ke motu he mamhe ho nei. Ko e tau puakianga mamafa nei ke whakailoa lau tolu nei ko e tau tangata kua tuaha kua maua ke ngā ngāo COVID hong fulmahiva. Mo e tō tātu whakahako ni a lau tolu ke he matakawi ko whiwhiri ki ai e whakatu whono, ke no nofo kehe mai a lau tolu ke he hongfulu mawhai tau aho. Koe tau seanga nei, ko whiwhiri ai whahe malolo sino, ha koe tau numela he tau tangata ko maua he ngangau nei ke he motu ko Nusilani, ko malikisi hake ki lunga. Koe ka kano ia si tau se ai e tau puakianga mamafa ke pui e motu ke he ngangau nei. Ko mena ia tō nā kai maeke a lau tolu e tau mga whaoa mo I tau kapisinga he tau pāsese kau mai he au nei, ke e whileweia mo lau tolu a tō osi mai e puipuianga ke hongfulu mawhai tau aho ke no nofu kehe lau tolu. Ka nā kai muitua e tau tangata ke he tau puakianga mamafa nei, tō maeke ai ke tā e tau whakahala ke lau tolu ia. Mauanga ia ni e tau whakalele ke lele mai ki Niue he tau whahitapu takitaha.
Kai kua mumutu hifo he tau numela he tau whakalele nei mai he ua, he tahe whahitapu ke he haulanga taha ni he tahe whahitapu ko e ahongo fua. Pihia e whiwhilianga he kapeneta he whahitapu e kwa mali. Ne whakailoa ai he lilifu i ki pule ko Dalton Tangilangi ke he leo taonga he whahitapu e kwa mali. Tō whakangofua ni ke honhoko mai ua fulumaono e pāsese he taha e mga aho, langa taha he ua e tau whahitapu. Ko lau tōlu osi ka honhoko mai, tō uta whakahako lau tōlu ke he tau kaina pui pui kua whakatoka ai he whakatuwhano. Koe ka kano he tau seanga nei ke mai longa i tau whakatoka anga ke no nofo pui pui a lau tōlu ka honhoko mai he whakalele. Ko mena ia ko lau tōlu osi ka honhoko mai he whakalele, kua whita ni he whai whakamolianga ko talia lau tōlu ke o atu ke he tau kaina kua whakatoka, moe kua leweki ki lalo hifo he whahi malolo sino, moe whahinga hua he tau leo leo, ke no nofo toko taha ki ai. Ka eke ke nāka i talia ki a lau tōlu e tau pāsese ke he tau whakatokaanga nei, tō nāka i mai ki a lau tōlu ke tuku whenonga mai ki Niue. Koe hauanga he wakalele he tau whahitapu taki taha ke mai longa tu mau e hanghanga mita ki he tau koloa he whahi malolo sino, tau koloa kai he tau whale koloa, tau koloa tau se whale, si pihia whoki ni mo e tau koloa mahuinga lahi he tau whalua tau whikau. Koe tau seanga nei ke aua semo ai e tau koloa ki le veki aki a lau tōlu ne tūhanghanga ke lea, moe mai ke whoki a lau tōlu ne kua manako ke moua e tau koloa ia. Koe tau seanga nei whoki ke mai longa lau tōlu e tau tangata ne kua whia manako ke whenonga atu ki New Zealand, ha koe tau kakano uho, moe ha lau tōlu a tau whakatokaanga. Tala hau mai e ke kawho ko Colin Tuku i Tonga ki a BCN News, koe tahani e puhala ke i loa mōli e tuanga he tau tangata ke ngā ngāo COVID hongfulumahiva koe tau fuafuanga. Hanei hana tau manatu ne whakise mai ki a BCN News mai he hana kaina i Okalana. Ko e ngā hoa ngā ia ni tau test ne mai ke tause, si koe mene ia ne ai mai ke tau tangata osi ke moua e tau fuafuanga nei. Ko mena ua e whanga ke heke lata mo e COVID-19, ko e test whamua ni whakaanga i New Zealand he mga honei mitaki ka e tuanien whamama te o ila mai ki ake moua he tōtanga tōs lata tūke manua tūke tau whafuanga nei ke mena nā kai hako he tau mga hosi. Hai ei wharu mtainanga ne kua fua, si liu mai test pehe negative. Lata ta tūl ke māma ka ai whamori e test ko lata kai ke liu ke fua fuke. Haka mena hai ei wharu tangata ni ai ki sia ngā ngāo ka he huki whakamua. Ka pehe kua positive e fua hao koe mōli ni linko mōta kai he ngā ngau ia. Hai e tau fuaanga ke ua aki ne whakahinga koe point of care, rapid tests, koe longa molonga tau fuafua ne whinga tau tangata he whakafua he internet. Hako hata ki anga ke ata tulusi whakamamao, pia ni hako tu manatu whakakisa atu ki tu matakainanga he wharinga ngau. Hako mna nā kai la whai rapid test ko whamoli he tau koutu, ai la whamoli whoki ne New Zealand si whakanene a tau tūru he tau fuafuanga nā. Taha e whale kua tālanga ki he taha whahi he whale ngā ngāo Niue ke lata ia mo i tau whakaholoanga ngā hua ke mautali ki ngā ngāo COVID hongfulumahiva. Koe whale nei ne tālanga ke tukua i e tau whale lā iki ki ai kua whakatau mai pauaki ke mautali ke tau tangata ka maua ai he ngā ngāo COVID hongfulumahiva ke le veki atu ki lau tōlu ke he tau whale nei. Pia e tala hau mai he takitanki he tau e ke kāwho e whae malolo sino e ke kāwho ko Waimanu Pulu. Koe tālanga ai ke whakatali ne ke hoko atu ke he tau mga aho kua whai tangata po ke tokalonga e tau tangata kua tuaha po ke kua maua he ngā ngāo nei. Lima la e whale la iki kua manaki ke whakaonga mai tau seanga nei. Si pihia e tau walatala tutupu hata tōru ke lata e moe awhiawhi nei, kia munui ne pō, nana whao.